abanyagitega mbere no mu zindi ntara ba diaspora agence de communication baravuga yabazaniye service z'akataraboneka. Mukeneye amashusho n'amasanamu muri videography na photography, pesu yabyikuje ubuziranenge mu maza zanyu nka mariage, dote, amanife, leve de day n'izindi. Nyaruka muri agence de communication baravuga, imwe ishigikiwe n'umugambi w'igihugu payeje. Wifuza ko imodoka tuzerekana kibiriraho mu buryo bwa live, wifuza gukoresha indirimbo zawe muri Camarade Voice Studio yaba gospel, profane, izakaranga n'ibindi. Nyaruka muri agence de communication baravuga, wifuza imigwi bafasha guteramisha abantu mu manza mu ndirimbo z'Imana canke izakaranga, ni muri agence de communication baravuga. Ikidasaduriro kuri bamwe bifuza kumenyekanisha ibyo bariko barakora biciye muri publicité, kaza nimwitinye muri baravuga. Akabije ku bakiriya bacu, umuntu wese kuri publicité muri studio Camarade Voice baramufasha kuyishisha kuri televiziyo. Umuvugizi yegukira agence de communication baravuga. Mufise icyo mubaza mwishikira kuri biro bya agence baravuga, biri muri quartier Magarama mu nyubako za paroisse Saint François d'Assise. Cyangwa mwakure kuri 68 58 74 66 na service d'agence de communication baravuga. Nyaruka tubayinyanyurire.